Hadin waga Executive Committee yang ke Giant Hills Autonomous District Council dapat mi ke yaka office order haga cipatri uniu bnai de warai usu tulop lut yawara ke MDC thymme ke JHADC wadang dep job wakan thup le ke saheb waki wakare wadang dep thung thymme ne ke singine liang ke MDC ke VPP lang bau au hai Andrew Shulai uwaman le uwaya khmat ke liang percha dapan singau ye wam yahab hajrong gani karai nei daw wam em le kat kam keluti wato hawa kalam jaki wathok kubor au hai Andrew Shulai ongu kani ke hukum wada permi da ke isi to ke wapalatam nei bahak hakisnem bachadin ke tulop wasa yang wanu benai mendayo apoisa da yele usu pendep chwa ya ke warim na uwi benai hadin uwi wan deiwa lairenti kamalai ki benai wei kamwa ke tulop yang ki wakre ke JHADC sa kanado benai Oktober yang snem arajar pauso ongu ladato wayo apoisa to usu pendep chwa na do benai wasa Oktober November Desember terter tang walango wan walang ba kani ke hukum wada penmi to wala dayo paisa usu tulab arbanai de thmu ki usu duci benai yong snem araja arpauso ite to benai Oktober de wakan thiar chau benai March na April yong snem araja arpausan khnang yo baha lang ki MDC thymme khlem dasu deb yewasa kat kam wakhanau Andrew Shulai ongu idaw wada le yeni to waki MDC ke liang senchar hi ki wadang dep job election ki wam ye o yang cha hado wo dep suchwa ye wara ka tulop warim we yo renti lang kam wa ka tulop yang ki sedang ko na do benai March yong snem arja arpausan haone liang ki MDC ke VPP yang ile MK wadang dep job thymme tang waki wan ye hi ki u yang cha ne bha sngaw thoi wa iwan i heni omwo kamai paisa tang wa uchakri ya ki pai ba lang ba ka district council kat wa ki MDC thymme wa em hagring sincharwan ile mye yang cha ki lada haini irukom yo sarawat ya ka kendon krek kam ka council le daw pen kala ko ni chakman ongu au hai Andrew Shulai jika tok wagani ka office order word bi de executive committee man ga wa raphala ka wa yiwaja wa hak bro ni kisnem temot kutulap wan wasa yang tu benai tadi yo paisa gi clear gi line by line yang tu benai yang gitu gi benai udang sa suppose tang sa mendekat Oktober sanen tadi yo paisa clear Oktober November Desember tang wa phala ini yo hagani ka hagal yang agadi order thymme wa order thymme wa to tadi yo usu arbanai katte usu gi Oktober wa uni ubnai March ni April menda tho jing tip ye ni i daw wa ja gam ni te kajing to amni to wa paya gi ni MDC udang dep job MDC udang dep job hagani katte mu dep to kitang yo tulop udang how new much te daw bo jing phala khat yang ngah wa ile mi gi ya cha tang skatu ni por yo clear sa yang ngorok kita urim we we ni le man ngatip ke polisi am sa tho on leng ke accounts leng ngorok apan ke polisi krek kam ni every financial year em ke budget em ngorok yo clear gi dikat kam ke budget to pendep sa yang urim handrai de leng yang i ka le portion pen pau jing snya phala wa snya jing percha ho ile na leng VPM hi MDC gi wa dang job ki umpuyo handrai ki ye gi yang ye ya cha di por ha sa thoi wan ni he nim to yo ka mai be sai andre wan ni yo chakri pe ba ha ji to wa council te ne leng te daw te ni ga ni jing le wa ga ju phalla wa gi ni dang job thymme gi em po ruling tang chi chip ka dong bna chimna nai le mi gi ya cha jan mi gi yo e ko tulop ki pli gi staff di last ki stem gradep ru nya bnai prav nai safar gi de bon safar gi bon katel le ado prabana ya safar gi cha ipli andre gi MDC dum jiwa dang job ini dep ke empo ruling mi gi cha ini te we ado wa daga rules yang krek kam yang office le jodor kau pengkelan on ni kaman tengah kau leader yang opposition nga mem yo to ni jingle we em kubur ga di jingle iki ha la de yo de MDC yang ile yo andre ki mem kom to u yo nang ba ruti ku to ke sistem yo to krek kam to man dep yo ikon ngon ka paisa to clear gi pending dues ki wa kidang sa hi ro i benai ni bha ka jim kam khamtam gi isi em kam utho go yo clear dot ro 7 months definitely man dep clear sin clear yang 7 months definitely yo lai monthly one ya kini gi benai ku dawan te hale ronga pen paw jing perca ji to ini wa kini rukom le kam ni unprecedented kini go ya aga saga
unprecedented kongrekam ke presiden gumba wacha khamat dau yi su tulap wa haden yong di benai suon yong tau benau nang next year su mlai lain dengan ni man ngum to ke praktis ko ba dengan leng kau dalam posen percaya kan ni wa yi ile kau ke parti VP mem sa suk ni ba hap lai ka lain ha jing to wa ni tulap sahaja lalor hai ni jing to wa ni ka ha jing to wa ni ketika yi hadir menjoi kini i da ya chami pra MDC yang i ni dep ha ta wa da rai yo wa da rai yo kini procedure yo to kam office procedure mem sa suk le ha ye wa yo yum kemen ye wa yo di ko kemen ye wa yo handra ya kan ni procedure ko wa office ko lai kam ni wa to wa mem lai ko rules temun mem ye pedang kan ni